episode for higher GC news. Mima Obibia Akwaba had the latest hot era with the Bravo. And we so we subscribe to channel area but more say over subscribe. Double yard say over click the subscribe button. Now wa barely notification. We had a video for free be upload. When the first person one sa ebe kan sa video afi we are now like video no give us a thumbs up na fi share ma wo foforo so na when you be here na wo hu ensemo ekoso e wo Ghana me mo hano afi ye hwe ye ensemo ababeto ye pono so yiti eye sankubu ya ekoso mama yiti sansemi se wo no obi ekoja obi ayi ai ukoja ti we ya ma transfer ma transfer otimi sia nkwala so ma we ameju mu amadi we adwini we na ne nya adwuma se Dampare no dam na wo se Dampare wa na apare wo kofie fasa bia no kowa futuo fama wo ma na wo yire ne wo ma na ka tse wo se wo ye police sa hene no ukunkum nipa bo mama ne na mo na mo so hwe machi se no ma nipa yam se si wo mo na obi ti ne ba bi se bi me kwa abasese na me kwa wo ne obi tua be si me so ana okonfo no mo ye sa bia no ma te woto wani ma guase wo de fere me kofie ene posifor ne eya so da for kra kwatia do Mahama untimi eni wo untimi kra nkobi edi fasa fere ni kofie na fatu refo na ba wo bra yie na nya adwen satira na satira wo nyankopon mu na suo na me asem wo sori a wo de na me sompa akatakata wanim aso ni nyankopon da bia wasasi so boni adam boni asewoma adam nana boni na asewoma na wadi boni diewu Diewo. Boni akoso o man mu kwa utimi kwa soprese se me kama obi ehu. Me ma PR obi anya adwuma. Ene ebusa se greater Accra Regional Police PR cry ewe ya. Boni mo bia. Tese we gu PR department because on person obi abebo obone so. Ene obone no na ahase e da die no. Obi ehu. Ye onu ba ye edi nasen. Ahmed Suale owu ye se ye investigation. Crime obi akoso o ba bia broni ekasem police forward dey be a separate situation report no bounce na do Mahama sunifidie bi o say ade si mfie nan election no any dey si na anu ya election no ye hwehwemu na fa emu nkrata abre me ontimi fama some do Mahama ni so ontimi fama because police ni na ka wo kan no do Mahama kan no ade na obi a na nka futuro kwa wo no wakofa na opepa wo na ade akoma no what destroy police service no and na why one man show when na baby say me Kwaku Kofi Brookman na camera si so na we are police better na say Charles ba and na bia say no wa bra wo ho asiti say Jesus Christ wa ba ni party be na Kwaku Kofi Brookman na e wo say the camera be so wa hear me ba to say me meti yi na me Kwaku Kofi Brookman na me si ever camera si me so adan ya IGP Kwaku Brookman Kofi Brookman che news abredia na e wadi ya enti no sabi eyade a eye mi sem sa social media and abeko ha he say ko asa ko hanko for say mun ka se na me ye pa wo ya ki ye wi ejumum ka wo pa mun ka so ya wo yanko fa ne ma me ya GPBM okofie ema atiefo ne ahwefo ofiri se Dampare ko ye me hu o se bo che se enigia aba pro service mu me nko am course at some point na wo se me do me phone me di say wo so sa congratulations I hope you baba me too na me ko at some point it was as though I said Ukraina ebikura po asabi yabo bi say we IGP and I think say me de beyan kotosre e de Ghana Police Service anim say no mo ra na mo see ni ho na say bi anu ntimo ko adwuma na ma ho keka wo fom no say no say bi atagwe mate denne eti ye besre mo say ba ko fo ntere damfo edi no so ye Dampare dam so ntimi mpare ne da eti ye besre mo ye be hia obi bia mo a me say bibi bia na wo bia na wo say mitimi de ko okay na wo rai wo no de yehwehwemu obi bia wo bibi sebi mi ankasa me won ko brebo pa o ka ho no mo ko botia no ko di awuo no okay yes wo say me no ka say wo he got mad before he died na ka say ni peku na ya de ketwa eni ti na Dampare be bia na wo fon wo say no wo bibi pa so no wo fon yetimi ma na petament eso still no wo fon yetimi ma na for go no wo fon edo bi omo fe no eno kro mo bubu no toa obu toa na no wahwie eno kro fe ni sen omo ni se de no ofon ewu die ne doso enti e ma no nya se bi a eni gi aba se de se bi
manya fahudie ndie manya so asudi da wo so se wo ye omanfo ene oman Ghana adwuma ya besre mo ebia ni sa Ahmed Suale die se yakohu eye suspect yi bebre wo ho ya e wo se police fo nyina mo ka mo ho bom na fe oman no the level of insecurity e ba mu a ye kofi a ne yentimi nko se na hu se police fo se bi ahoteka no e ba soro ma ho keka na enimu no enye bi ni me kai wo Muhammad Al-Hassan ne mo Inspector General of Police ahụ keka no dey wosoro eba bebu apiatu so konya na e wosoro kopin se Dampare ba ono kro ba na sase no na eye oh yes ema ye nyina ne ebo na baso we betra studio ha ebo na baso in fact at some point I appointed no crowd obeka ya NBC fo bi kra no mo ka se mi ankasa mi yonko brebo ye friend se JB Danko Adu ni wo no ni hu bi no obeka cho mo se o mo nya na obi a won past but say na futu no na futu papa na say bi mpelifo say kwasi apena se sanadwen say futu no ntu bi obi bia say bi o criticize Dampare no say we ni hu bi no the job of the Ghana Police Service that is serving us with integrity must make sure say bi o osum adwuma ni nko ade obesom man mpelifo say di jawa na e di asoa ora yonu say bi inshia police ni a wa bonu din bone obi bia be hia ni bia o kan ho asem papa na mesre o so say owura yonu onye nyankopon onye saint ye mfa ni saint yonu e de a o sinto sabi oye nipa no se ne mo ka kire me say oye bi a otie futuo no mo nkoso na mo ne ntena somduem se bibi kwakyew na se enye fa mo ma no na se ne mo so wodi ahoho no wodi akrokro ene odo ene sabi mo betimi atena mo no ntena na de sefata be ma Ghana fo enya asumdue mapa e de atra wo mamu na enya se kotokra ne sabi nipa ekwa na sabi hweti hwe oche na adu ba bia wachi kwa na wo hwe so na wo wanim no mesre obia nyire ne ho nya adwuma na owura Mahama abai sabi ada owura Mahama ewi election no mani je ye papa na so ada Dampare efi akonya no so no senka me di gu semi ani a metimi akase bia mani je chen se John Mahama win election no not because John Mahama election no win na nya me de but ye fa wudini ent na oma police anya ne sahene e be sa na asabi me na mo na misuro nti se misuro na bisuro no akofom even though matete say you say osimi mehu na me ne sabi ni penkume me ntime ya me we de ya wawe honorable ukofie so wali wo ko na fa ko sua nyansa e wo ma e wo yire no na ti bi ko ba bi na obedi e wo yire wo ma wo ba na wo ka university no sabia tine se bia ye ni te sabi wo ko ye wo botia no na wo di misuo wo ye wa asie ye hwe de na no anim aye asa wo chane ya sabi wo pe entumu entino fasade no ye futuo na fatu ne hofo na next time say your mom class captain krampa fanyansa ene nimdie na fa bi nipa nim na nipa nya aboa se ne wo wadwen ye wo no se wo no obi ekoja obi ayie ai ukoja ti wa yi ma transfer ma transfer otimi sia nkwala so ma we ameju ni amadi we adwuni we na ne nya adwuma se Dampare no da na o se Dampare wa na apare wo kofie fasade no ko ya futuo fama wo ma na wo yire ne wo ma na ka tse wo se wo ye police sahene no ukunkum nipa bo mama ne no mo na mo so hwe machi se no ma nipa yam se si wo mo na obi ti ne ba bi sabi me kwa abasese na me kwa wo ne obitua be si me so ana ukonfo no mo ye saade no ma tewoto wani ma guase wo de fere me kofie ene posifo ne eya so da fo kra kwatia do Mahama untimi eni wo untimi kwa nkobi edi fasa fere ni kofie na fatu ne refo na ba wo bra yie na nya adwen sachira na sachira wo nyankopon mu na suo na me asem wo sori a wo de na me sompa akatakata wanim aso ni nyankopon da bia wasasi so boni adam boni asewoma adam nana boni na asewoma na wadi boni diewu adiewu boni akoso o man mu kwa utimi kwa soprese se me nkama obi ehu
me ma PR obi anya adwuma ene obusa se greater Accra regional police PR cry ewe we ni mo bia tese we gu PR department because on person obi abebo obone so ene obone no na ahia se e da die no obi ahu ye olu ba ye edi nasen Ahmed Suale owuru ye se ye investigation crime bi akoso wo ba bia broni ekasem police forward dey be a separate situation report eno bounce na on do ma ma sunu fidie bi o say ade si mfie 9 election no ene de si na anu ya election no ye hwehwemu na fa emu nkrata abre me ontimi fama some do ma ma ni so ontimi fama because police ni na ka wo ka no do ma ma ka no ade na obi a na nka futuro kwa wo no wakofa na pepa wo na ade akoma no what destroy police service no and na why one man show when na baby say me kwa koto Kofi Brookman na camera si so na we are police better na say Kencha se ba and na bia say no wa bra wo ho asete say Jesus Christ wa ba ni party be na koto Kofi Brookman na e wo say the camera be so wa hear me ba to say me meti hey na me koto Kofi Brookman na me si ever camera si me so adan ya IGP koto Brookman Kofi Brookman che news abredia na e wadi ya enti no sebi eyade a eye mi sem sa social media and abeko ha he say ko asa ko hanko for say mon ka se na me ye pa wo ya ki ye mi muguso ejumum ka wo pa mon ka so ya wo yan ko fa ne ma me ya GPBM okofie wo mo na mo bo ne tidom no ene o mo sa mo bo ni tidom adam bona me mo ni di kra I won't gratify him with any respect or recognition ahonho a ahosepe say yeda owura John Dramani Mahama ase yeda na se ne so ne ye bona ba so say enye police for nko na sebi omanya ye friend say de ubo a emu hwam say asoya hodo asojafo ene immigration for prison for any fire service for so omo so atadwe o mate de sure enti ye bona ba so na say pani kasa ni mu no otchere nioma bi a ehun behia say owura yehunu obeye na sebi imperiasa ansa na owura yehunu beba no ni say Ghana police service no asai ya enye adwuma sanse nipa baako a wono waye anansi nitifo a ono ankasa ena wadane ne ho droba ni ena wadane ne ho mate ena wasa adane ne ho passenger ena ono a airpai no ono afro car no ono asa akutu car no wotwi so si ono a dane police sahene ono a dane PRO ono a dane police regional commander ono a dane police district commander wadane divisional commander and ono a nko na osi ewiase nyina police nyina ya function nsa wo man mu no ndi police ni ene nyankopon amanani maguase amasa bi konkontani nguase amankroma nya fede ode aniwe na ekofie na mesre owa yonu asese ona e police sahene se German nkaye aboneyefo kasa obi a obeka se German nka bia na chese onya bone obedi se ye German ka ne yeyi a enko mo prison nyina wo se aban bia German ka ne yesese omo nyina begu ye ntem nti ede na o kan ma enioma bia ese fata se ye mu hwehwemu e wo se ye mu hwehwemu for example entimi madda se me epoku mekwa akotutuo abopolisi ni yakuno ama ye German naka ebe insida enti se Dampare drabani eye insia Frank insia okotutuo abopolisi ni ekuno instantly nese pejano bi ko police headquarters police hospital ko fa na yere be kan ho ma ebe wi ase yese na ho fa wanom laka so bi nom laka no yare a ene se Dampare ko to am robbers no manom laka no mo so bubotu aja mo nko so yare obi yare no obotu a onipa ko yare no obotu a ye ne ko court na court a kire se ye fa no nko ha enye Dampare na ye judge Dampare wo ye judge e wo Ghana ha na we determine say ebio Nigeria for na omu ye omu kunkum omu magotu na se no owura ye hu ye be hia hwehwemu every soul every life that was lost under Dampare must be investigated Pablo nipa wodo a
omo ekoku omo 15 of them e obotiano no ehu be hia say ebe ye mu hwehwemu san hwehwemu no make sure say obia oye PR do na sa share krata asese ye kun nipa 5 instead of 15 no san nipa no ye hwehwemu ne fa ensem no matudwa eni kwa say owa ye hunu ojan nsem no maneka Jamaneka eye akromfo ne awudifo ensem ya omode edma ensem ekose se bi kapetase enti ebesre no menim say adwuma na se bi wabesom no eye adwuma kese because Dampare wa destroy the Ghana Police Service. It has now become a public division until we took over no na obi emu police ni bia biem because me na me police ni a na ma dweye me so ye wudi ni because me ma police fo a omo ya amobesa enam so ma abedonko efi your friend is saying enkwaza omuko fa na nadu ko ball tuoku no nampa omo abudina po polytank munsam eno so nipa 7 omawu bepem na yenimu asem eno kwa de mi ko police hospital morgue ho mi ko hobi abra nipa ya bumbo memu tuo na nimo nipa dasani na nim sei ya body tuo ama na nimo nyina tete na hu ni ho na mi ho chese bi so de me body sei no e da bet me hu sei we eye Jimmy Kocho na we Hamza omo na ma ye hu se ni panso no ye fa omo no ye de omo ba police headquarters no obi oda cells ade che ya body trade na kwakoto police morgue eno na bu so ni de che e wo koto omo de che esa papa na ba ada apontani be hu no sada mi be hu ne tenten se wa so na konya so ye hu se janai wo so e kwa bia ye be hu kwa ofa so a oye shit pay no osi ehu enti mesre so wa yonu wa bai uwa adwuma eye papapa na owa yonu nko so ntimi mu adwuma no sure anunti na meden ko tosre eko yenu anu aposifo enyina anim hwe empanifo si atia yeso emuye de atia ne se eneme no kasai nyansa na ebu man nyansa no ewe John Mahama anunti sa anoma atwam nyina na enkolie enoma ne nyina ye bu ye bobo ho kasa ho bebebe no ejibi se posifo ebe ye mu hwehwemu ye nua Ahmed Suale Nyankopon fa ne krensie ye ka Ahmed Suale asemo ana mani kosi eye nua kasa nua eye the late JB Dankwa Edu sure sebi ekwan ya ofa so koye wo hwe nneoma akoso enkitahudi a posifo di ye bepem ne yesi owa ye hunu enneoma bebre na sebi akokyewa so omo tenetene na ebeboa ma eye adwuma ayeye no eso abamfaso mati se owa Anas Aremeyaw so wa winning case against America $38 million hey se so 18 million na yes 18 million almost so Kennedy Agyapong yes ono so omonye na ensensemu a fa Kennedy Agyapong ho a fa Ahmed Suale ho ni sa nyama nyama ni nyina no omonye mu hwehwemu sebi de se ye ya ebetimi abase nya no kre ebetimi so abase no kre na say no kura dia omonyire ne pampe na omo dance we mu no ebi mu kura so wonfaso chen no na mo fa nko na sabi yentimi ni awudifo ntena wiase ebi a yetiba bedwam ni e ka so obi adu obi awu obi adi awu aya na obi dwe se na wo sabi e fa ho ben ebi kura mpa na dwe ne se enye ono na mmom no empanifo se kwase apene se na de yede ne yonko ye ne no etimesre se aposifo be makrom ha adwo a ni nyina no se nioma asi dadaada no ye ka boni animu no na aboneyefo nso so omo ede omo nioma egu fom onye ba em se na wotwe mu nso so Dampare asem ne baaye se miamia ba akokotena akasefoni so nya na nka me mpese me boni di but enioma okekan na etan se me Listo well ena me call Jubilee House ena me kokon ntokwa ansana sebi ye jai ama is it abronye there be a adumotchere po adumotchere oh yes na sa asem no kan no nukure bi anim se Paul wakotu position necessary 38% no abo suma ma sebi odama ba enfa wafoforo ma meso me se me nim mpanifo a sebi omo abankesi mutie no enye me na me kwa akotu pani bifo na pani kura mpo wetunifo a sebi enye badwam se wo di asemu ba beto me so se
empanifo mi bi akɔgye sika o Dampare wo Dampare ni mom de kɔdi introduce na nkwala a ɔno ɔmo nam ɛna ne nkwala ne bɛbɔ me mama ne ɛsɛ ɔno Dampare bi sika akɔ abankesem tie ni nadi ɛna me ka kyɛ nkwala ne sɛ ne ho ɔsere na sɛ oni bi so free so ba enka che we bi na bɛsɛ no ka ne che no ka yɛ dadeɛ ɛte sɛ wudi yɛ sɛ wi a na manu masira so yi enti nkɔbɛkɔ kɔfa dadeɛ che ɛde ahyɛ na ne nkwala no me so ɔbɛbɔ sɛ ni na anu ni na nsa enkwala na se mo mbɛka kyerɛ me nkwala no ɔmo na bo ɔmo kura na ɔmo pɛsɛ Nyankopɔn no adom na yɛ mpam mi free hɔ enkwala ɔmo ne nam everyone in office enti sa wo kodi nkomo wo baabi na wa be na no se Listo wa na kɔ hɔ ni Listo wa me tim baabi sebi pediasa oyeni wa me twi bonto ami ni adaje ayede wade na me no sebi me penity ne baabi a me na me kɔ ka kyɛ mpani se opani koyi Dampare adi tabi eya futu na me nyina etika se foni so ena etika se radio so ena nyina we bɔ hu dawo se owura mampani se ebeboa yi owura Dampare adi na ne bɔne dɔso na sebi president or a listening president sure. And aside from sebi enyoma na ekoso no president oteki report free national security daily okay until me Listo well and a member Alpha and Omega na mama kwese yeni Dampare adi na wo sase wo Mahama IGP wo se na mama ni na safo na yɛ adwuma na wo se bi wo hwɛ ho a do you see yourself as obi obetimi President Mahama yɛ adwuma na few weeks after his election no our president elect no it had to take him to come out to tell you to go to work when you were lazily in an armchair lazily your Mahama doesn't deal with lazy people and you know maybe say wo confia na wo ko mo nkofo pass o mo ne wadwuma ma wa mom di wadwuma we incompetence and a Akufo Addo ma owura you be here with deputy and a we incompetence na sadu akofie and na wo no wo de usa kosumu ano a fa wo se sumu ano na ka boni hodo awaye A+ no mo obi antimi amoawo wo di ni we na mo boni hodo we say ko kamienti a Franklin Kujo say Franklin Kujo no le to ma panifo e dey ntimi e wo council of state wo na sa no e say a wo ko to ma panifo koka se mi ntia lawyer okudeto boni di boye ni we onu na ka che Ghana for say ai onu ye prominent man na onu tu man panifo wo council of state onu wo ko onu mafutuo be na de koma Akufo Addo ade boye for afutuo na de koma anu goga Kofi Bentel etomnti me bra so na me biama etiefo hu say eno obia sebi waju bi na tse so oni nyansa ewia sinipa bebre agidi ko bon san kwa wagidi kura bi kura oni Yesu fans oni Yesu na eje fans ye fans say mena na so bon san ye wudi ni etinya say ye bo wudi say ebia wo ye confident la na say wo ye kubeto ana say wo ye Franklin Kujo ana say wo na tse so oni nyansa wo nyansa no asem ebe firi wanu maba na obi ni pagoni ni we uka tell say do ma man fa ne ntina o ma IGP obi otimi ye nipa firing squad ni na what ni amumu ye gumasum because of fuel kakra de ba ma mo se mo fa gogu mu ka mu nti because of sika kakra IGP mua na watimi akwa fa police sika na wo di twetwa bribe ene sa sika ni na police welfare fund no owura ye mu hwehwem sika bi Dampare di no mo fa ne ko special prosecutor mo fa na akokra me ambe ne beko Ghana police for about UN musika wodo UN for tria Ato Bank of Ghana over 63 million dollars what do you mean na we him mama sika no ebi efa nkwanta na mo hwehwem na one sem bebe dwa owura ye hunu wo so ebe so opechi se de yaso Dampare pechi no eti ebe sremo mo ma no nyefe na Ghana for mfemu efutuo animu aba na dachi bi ye bodia sebi se ne etimi abo owura Mohammed Alhassan din se ne etimi bo Patrick Timbila din se ne etimi bo owura Nsia din se ne etimi bo IGP ahodo din ye bo dia na bo din with a good legacy din pa eyesi na hunya ma odi enye de
na ofori mu nyina ene omu di oba sebi ye bo omu di a ye de kai omu enu mapa ene ye bo Dampare di mo hu di a ye bo no enkola de be Tróuble e dia besua amada bi obo Dampare pe be ka se we edam mpare ne da nti wo so e bo di a ye unu ma ye hu udi no ene ohunam se ma ye hu wo kwampa so na sebi mpredasa emma edin no a etise matade ye esemi eye nwira se enkikawa kamu a ye hu nkikawa ne chen ni fitayo enti mesrew owura ye unu wo so afutu a bede be ma wo no ni tufu se fa ho brasia wo de aye wo post adwuma wo ne wo memma ne wo ma mo post asoye mo ye adwuma kama ene wo jaba bia owura ye unu na yedna mamo no wani je ho om se ei na ka yakoti kokroboti akobo poben enti saade no ya ade a na chese woni o matena yie ene o motena yie na kokro mo bibia ni a ene o mo kai bibia ni a sabi fo atoto fom pentem emua na bibia ni a mesrew ene o mo enye baako na momma Ghana enso enjo yese crime there when it comes to friend is saying crime say obekon crime dia em say police for no dia omo adi hu adanse enti enya me na me ba be bon samrane wa ha enti yebesre se mama omani munyo yo itifo we ni a reporter abato ye pono so meka say se wonya subscribe to channel dia bomodi ase obe subscribe na wa like video no give us a thumbs up na fe share ma wo foforo so na woje bi hwe na wo hu ensemo ekoso e wo Ghana memo hanom oso betimi achere wadwen afa eye sewe nyina ho e wo comment box no mo beti minka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.